جار كسلاف لو بنت ما شافان بريز بولتنا ساعات شش دست بيت كي كلام كنا بجي جرينترين سلمو تشين وينا بكا كمال باتن پشمرگین روزنه چار دکن کنا راستیان بیجن نونرین انجمن اجتماعی کرد لسوریه دناوا هپ پیمانیه ده جوینک به نونرین وزارت دربیا ترکیه را لداخست گروپن چکدار دبن پیکرین خود بردوامن هری داوی دولتین کرد رواندن بالوز بری امریکا لسوریه دبیجه دمان هاده تو پلانک نینه جبوی وکشانا هیزن امریکی جی سوریه دوباره سلاب سعود الملا سكرتاري بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا سمينار كالدار خستي دا بحثا داوين بيشاته لروجافاي كردستاني كر بأمدبونا بصدانج اندامين بدكسي سعود الملا سكرتاري بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا سمينارك لهوليرا بايتختا هريما كردستاني بيشكش كرد سميناري دا سعود الملا بحثا ديروكا بدكسي كر بشترا روناهي خصة سرداوين بيشاته لروجافاي كردستاني وسوريا دداویه ده درفت جه پرسان رها تبکرن و اندامین پدکسی پرسن خواه آراسته سکرتری پدکسی کر نوری بریمو اندام کمیتا نافندیا پدکسی تایبت و ها جارکر بحثا نوروکا سمیناریت که براستی ایرو ما خواست که اولی ما مستا سعود ملا سكرتيري بارتيا ديمقراطا كردستان برخصتنا ما هوليري روني نيزيك روي برو مامس سعود بحثا قالك تشتكر بحثا رولا كردي د برخوادانا يانجي برگريا بودوزا كردي كر بحثا ثوابت حزب كرن ثوابت حزب چنه ام سورياك چاوا دخوازن سورياك ديمقراطي سورياك تعددي ام یک رزیا مالا کردی دخوازن گلک تشت گوتن و دواره رخصتنی داجی بحثا وضعی رخصتنی کر و گریدانا کنگره ما یه دودیه او کنگرجی مامست سعود گوتی اگر کنگی ظروف مناسب ببن و ام محاوله کن ظروفنا بخلقین داکو ام کنگره پارتیا خالدار خل ام هیوی بکن ام حزدکن کنگره پارتیا ما لناف کردستان سوریا به لجزیره به المنطقه دی به بلام مخابن ظروف نامناسبن گلک تشت گفتگو بود و حوالا جی پرسی خاکرن و بشویه کی باش جواد درواز نونرين انجمنا اجتماعية كرد لسوريا دنابا هفيمانيا اجتماعية هيزن شورش و اوبوزيسيون سوريا ده جبينك بين نونرين وزارة دربية تركيا هروها بربرسي دوسيا سوريا لدارخست عبد الله قدو عندما دسيا سياسية ائتلاف دداخويان يك تايبه دجار كيرا غوت دو نونرين انكسي ين دنابا ائتلاف ده بنونرين وزارة دربية تركيا وبربرسي دوسيا سوريا لتركي جویان لگوری گدورا گهاندیه جوین درباری بن پیکرین کومن چکدار ین لعفرینا روجاوای کردستانی بو تیدا بحث هات کرن کوچاوا سینورک جبن پیکرین آن را وردانین شان ده نکسی به سروکاتی دکتر عبدالحکیم بشار جگری سروک ائتلافه و اندامتیا هر یک جشلال گدو عبدالباسط حمو عبدالله گدو و دکتر زهیر محمد هروها شیخ موس عجو بیکتهات بله تماشاوان بريز لسر جبينا دنا برا نونرين انكسين دناوا ائتلافي دو نونرين وزارة دربيات تركيا كودو جبينا كان جامدانا بزان بنت دنا وروكا وي جبينا دهاتا جنكا شكرن تشم جار گفتگو کرن گرنگی دان تشم جاري بلا زانيارين زيادتر درباري جبينا جميواني خو بريز شيخ موسى عجو اندامي دسيا گشتيا ائتلافي ورگرم نها باي كراس راست بالمد بريز شيخ موسى بدما تباش به دسبيك دوري كو ام بحثانا وروكي بكن لسر دخوازا كي اف جبين هات لدار خستون و چه مجارن گرنگ ده ناوا وی جوینه ده هاتن گوتو بیشکرین کرم بک
مشواني اركي وكارمن ديوي او جيفي نهات الدارخستن دابرا ما ونري ورزات الخارجية تركي ده بوقتا قوت وكاد زيار كرند وبسلوكاتيا بريز دكتور عبد الحكيم الشار ونورتيا وان هفعل ما امكن حبر رشتم بوان كسي قنات نونرين وزارة الدرفة تركي مجال عولي قمدس بيكر قوام دخوازن ام هفدو ببينن جبو ام استنجيغو تشيد بن او مظالمي تشيد بن عفريني ام كاربن ام كون باور ام كاربن جارة سربكن وام وان كسب حكسي بجن حقي خواه لبري وقت هاد ديار كرن وهاد قلت انه يعني ايما ام اقهدار نابن فانشتار ايجو بيج مرد بيجن او بجين اوبوزيسيون سوري انه تعدلون هاتي بيدعو بكن ام بيفراد بنو ام وان دعوات بن سريو ام حقي وان فدقرين بس اما ايكي جنيه نبي جبر نقولوا هاتولو تشيبو يستريمد وقولوا ظلم مبويه ام مش كذا ام نكارن فاجا قد ام هون ام تبدا طبره ام كاربن في بشكريك جراسر بكن بفبره ام راجدي وتشتي تشيد بن عفريني ام كار تبحثا كي جان مجارد ككو ام بيجن جراسرك جير ورديتن ما بس تا بن فكرين روبن تشكدارين لعفريني مجارة ظالمه او دستيجات شيد بن سر خلقي بي عفريني بتشرنجي وبحثا بن فكرين انكر هون وكو انه نري كردان دنافا ائتلافي ده وقت نونري كردانا بعض كلمة قلت انه قال لك مظالم تشيد بن العفريني جبر دستي تشكدارن وي هنك اوان جوت جو هنك تشكدار اولود كن هنك اولود كن ام جي برضه خاطر اموانا ببينوا او ناس بكن وانا ببن دالجهي ده بيقوا قون او خديه مظالم انه يدعونك وني طلبين نبي جو نقولوا تمن هاتي وفران كسروا المكيه ام نزانن ده هونجي الي مكن وام ظالم بكي جوان تقدر ودك وكي او كسن ولودك او كينا ام هو قبر ام هرن ام في بشكيكي وفي مشكله ام صافي بكن وام نماذج حتى ما بي ام نماذج انه مظالم تشيبن وتعدى يعني وزور دستيبين آلية تركي نورين وزارة الدربية تركي سوز داما كو سينورا كيجان بفكرنا را زوتين دم دا دينا باش بريز بس قلت ده هونجي بر آلي كاربن باش وده هونجي بر آلي كاربن وده كده خيابك إن جبر إنه إيوه تكوميت إيوه وت منونتيا اب مجلس وطني كردي العفرين الثنيه ونجي وقت ما سر قوتن خلكيد اقد بيجن ورود بن هون بيجن وتبن ابا قواق هون وربن هون جدا فان دبن هون دام لا دبن هون ددو ايش ملت وببينن وبين وجبر بيجن ولو جبر يعني دبي وقت بيجي سندك ودبي دافعك قوي ام جوا هون ام تبرك كارب مظالمه راجني وام كارب حقي وان كسين قلت عدواتي ام وان بقرين لقاوك هون ورنا حاضر بن يعني تياول ورتنبه ويعني هون قلت شكاوى زعيف الجم حركه زعيف بل انه هو جبر اشتغاليه هين كادر بكي وهن بيجي نراز بيجي يعني قبا اما هون حاضر بن ودكي هون ودكي موجود من سر اخاكي هون ام هون تبدا ام وان بتكرنا ما چاره سر بكنو ام حقي وان وبقر ان چكسي تعدلوا هاتب ام بقر وجود ابشن حب هي ايغتين ام چون بواره او يعني هون اللي صار عردبن ما بجي هون سردانا يعني بكن هون يعني ام روشا خلكي بشوبينن اگر تو كسك مالو ملكي هاتبه دس سركرن جبوي جاره كدن ورا فقراندن يعني هون وكو انه نري كردان هون جار بجار هون سردانا عفرين بكن يعني يقول قالك هون جي الور حاضر بن يعني نورتيا والورهبه يعني انا تمثيلها مجلس عمومي وطني كردي العفرين او رسمي تني يعني ادنى ائتلاف انا
ام خوازن ام جي هي دار مجلسي انه دستوري بده ام كارب كوميتي خو وبتلافر ام جهر تكرنا بلد وشو درد بلد ناس لكن ام جي دا خواز مي مجلس مي جو ريبد ما يعني بريارك بده رسمي ام كارب نهار داب ملد وام جي شو درد بلد ناس لكن وبتل ام كارب بيشتغل بتل ام كارب خبات وكارب كن بر دي بان او تشتي قوتشي دبن يعني باش برز يعني اما جبلي بمبيكرين جروبين تشكدار لعفرين بيجومان جروبين تشكدار لسريكاني وغريسي بيجي هنا بمبيكرين وي درجي تين انجام دانو درباري نافشين كرديين مايه بتشي وي روشا روجا فاي كردستاني جهاد قوتو بيشكرن ما واجد عكرو مجد عكرو ما قد ليج نستشي ور آلي ور خلقي ور بقر سر بالو ملكي خواه وسر خاك اخويا يعني بقر آلي دربيسيجي وسري كان يجي وحمو بيشتك بقرن عفوا آلي جريس بي وسري كان يجي بقرن ناف بقرن او نستجارا بقرن ودراج در بقرن بيسر بالو ملكي خواه ابو بهار فبرا مهارن تشتي ايك وران شوبه ام دعو بكر ام وافقرين ايك عرض يوتيوب ايك خاني يوتيوب ام كارب وافقرين قبا بين لبري انو بتهاوي بين جا ابايا شيء ون ظالم بكابتشو كارب بين او اصلا جاي قبا تين بيشاوان وقتا بخازن بين جي خو يعني خاكا خو طبعا هناك اصلا جاي بين وزوره وقت مثلا انا شتي بي عفريني او بلابري ما عفريني تونه او يك بدقرن او جي كيف بدقرن او بدقرن جي زحمتي بزور بدقرن ريج بري اسي هم جريا جماعه قصدت وهم جي ريا ريجيم يعني قال لك اصلا جاد بينن ودورده مشكي زوره يعني فقرا وانا بس انه قبا فنقر يعني تركي داخل يعني فنقر سر ما نكي خو داو نكن يعني ام نكارن امجي وكونجي نكارن تشتكي بك قباك او نين ابا خاديه من ملكي من اباتي دات كرن وهاتي ما هاتي تدر امي بين جوار حقي وان بقر يعني اما قبل ولا الور يعني كيف الودك تشتكي جيكي ببيج ولا انه ولا شيء يعني تشتكي ند يا ونا دراسه يعني بس امدخ يعني تكي باخذ قهون وان من فكرنا وان تعدا هون بتجيبك بله برز بيجومان جبلي بيشاتين روجافاي كردستاني نافچين كردي بيجومان ام بيجن روشا سوريا بقشتيجي هاتا قوتو بيشكرن بنابرا ونونرين وزارة دربيا تركي آلية تركي بتشرنجي روشا سوريا قوتو بيشكرن روشا سوريا قوتو بيشكر قوت انه ام كو ام ترى سياسي خوازن ام زانن بشر وبوقت شتيك اوريجيب خوازه نايكرت دبي قرار الامم المتحده دو بيجي دو بيجي وشار او غرق بي تطبيق كرين السرخاكي وسوري سياسي تاسبه وبشرناي ام جبوره وك حبكز بيجي بالشر السوري مشكله سوري بشكيكا سوري ناي ترى سركرين الا بسياستي بكارك سياسي وبوارك سياسي وبين اشكال بين وقت بيجي ترى سركرين اوجي نرينا ويجي وقت نرينا اوبوزيسيون سر سوري وقت نرينا ملتي يكبويد من الامم المتحده دي اوجي وين نرينا نريل سوري وبيجي انه يعني ملتي سوري دبي ترى جربي داني او ترى هنا سياسي ونبشر وبكشني وبزوري تشينا بابايا وقرار الامم المتحده اغاتي دان وقت مشتركوت دو بنجو شهر دبي او هيا بي طبقاندن وسرخاكي حتى كارب هون جي كاربن وامجي بطبره ومش جبات انا دولتي مشكله سوري بيت سرچاره سركرن يعني درينا وي بله وكرد جن ام قال بقوا ام برو تنجبر ام ود بينن يا كردا السوري هون يعني ام بوردن هون تيتكروا ام جيبور درن ولو انه هناك ناكوكيه ما هنا بس او ما ناكوكيجي يعني نابن عاقب اشياء وقت بيجي تعاون موا وعلي كاريا موا بابريك ام كاربن تشتكي وقت تشجع فيني بشتري كاني ربي
چه سپیره بکن کاربن بکن ام بکن پاور ام بکن و ام يعني ام خنادن آلي يعني بر تشتي ببي خوشتن الوجه بي خوشتن ام پاور بکن و تو پیشنیار پیشکش کرد دجوینا خود و اگر او پیشکش کرد او پیشنیاری و چه بود؟ تو مقترحات پیشنیار ما مقترحات ما پیش کرد ما قلت انه ام هونجي كاربن اجبر انه تاثيرها و باندورا بيتر هي لسر تقدارن ودكي وبيتر كارن يعني وانا وقت بيجي تاثير وان بكن ام بنا زانن بس قباك هونجي الي كاربن وبر بنرن تثبيت بكن افشارن براولو بوي بجيرو بوي ام جي خنادنا الي ام هيك على سر بكن يعني قابا بس قابا هون نمرة بن يعني تاني ام نكارن بكن يعني دبي هونجي حاضر بن ببينن هون جبر بيجن نخل كده جبر بيجن يعني هون خد دعوين هون بأم ون وقتا ود بيجن نورتيا كردا ود كل هون يعني وقت بيجي تركيشية كردان الودكي الصوت يكرتي أمجي ودا خواز لكن هون وحاضر بن سروان سر عرديل سر خاكي شو كوميد بتش نورتيا والودكي التمثيلية والوربة وهون حاضر أو لجاني والوربة لجاني ود بن ودكي يعني ام وهونجي ابنكارن تشكي بكر قواك بس لجاني والورهبن وذاك ملت وايش ودرد ملت ناس بكر وتعذاب ملت ناس بكر بيجي وهم بين بربج باولي ولاي هقمنا هاتن شويه شقيهم كارن يعني دنگ بكر بس انا قواك هو بيجي والله او فلان كاس بيجي او فلان جيده بيجي او فلان ميداد ذاك ولو بيجي ابانا ام يعني بيجي امور بلو يعني بدي اخذ يدار انه قال يعني حد تبي قلت ني يقين كده يعني باش زور سباس بجي ما قلت لي ام تخوازن ما قوام تخوازن ام جي تخوازن يعني اب جيتن دا موت بدوام وام جي تخوازن ام بدوام وان شاء الله وكارب ما بابر باش بي وام كارب فان مظالم وفان دست بيكرنا چارە سەر بکەن زۆر سپاس ji بۆی برێز شێخ موسە عجو ئەندامی دەسەیە گشتیە ئەتیلافێ ئیرۆتمێوانێ مەبوو لەسەر vê mijarê gelekî spasiyetê dikin. Balozxaneya Amerîka li Şamê derbarê civîna cîgirê alîkarê Wezîrê Derveyê Amerîka li gel nûnerên opozisyona Sûriye twîtek balav kir tê de piştevaniya Amerîka ji hewlên şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê ji bo dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re nîşanda. Balozxaneya Amerîka di twîta xwe de ragihand cîgirê alîkarê Wezîrê Derveyê Amerîka Îsan Goldrich civînek li gel hevpeymaniyê û nûnerên deseya dano sandkara Sûriyê encam da. Berpirsê Amerîkî tekezî li ser piştevaniya Wilayetên Yekgirtiyên Amerîka ji hewlên şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriye gervedirson ji bo bidawîanîna krîz û milmilaniya li Sûriye li gorî biryara navdewletî 2254 kir. هەروها ڕێتکردنا وڵاتی خۆ ji xweşkirina peywendiyan rejima Esed re jî nîşanda. Ji aliyê xwe ve serokê Îtîlafê Salim el-Mislid di twîtekê de ragihand civîna li gel cîgirê alîkarê Wezîrê Derveyê Amerîka dwê civînê de tekezî li ser giringiya rola Amerîka di aktivkirina proseya siyasî li gorî biryara navdewletî ji bo bidawîanîna krîza Sûriyê hatiye kirin. Vekekê û peyedê malbatên hêzên pêşmergeyên leşkerê roj neçar dikin ku daxuyaniyên dûr ji rastiyê li ser kur û birayên xwe belav bikin. Di odayên tarî yên PKK de navaroka hevdîtinên plankirî têne nivîsandin, amadekirin û belavkirin. Qurbaniyên wê jî malbatên hêzên pêşmergeyên leşkerê roj in. Dibin gef û tehdîda kuştin û bêparkirinê de. Bi zora çekan PKK malbatên hêzên pêşmergeyên leşkerê roj neçar dikin ku gotinên dor ji rastiyê li ser kur û birayên xwe bibêjin û dîmenên belav dikin bi hurgulî hatine montajkirin bi tenê gotinên li gorî felsefeya PKK û ajansa wê aniha têne dabaşkirin û belavkirin. Bi pirsên gelek zêde bê ku yek pirs ji pirsên rojnamavan derkeve û diyar bibe. وەکو چاوە di şaxeke ewlekariyê û odayeke lêpirsîn û vekolînê de bin, lêkolîn bi wan malbatan re têne kirin û tişta ku PKK dixwaze malbat bibêjin, neçar dikin ku ji devê wan derxînin. Herwiha bersivên tijî girjî û bi rûyekî melûl û bêzarî
ji malbatên bineçarî û stûxar ragihandina peyê dîmenên çêkirî ji raya giştî re parva dikin. Heman sînaryoyên rejîma Esed û desaladariyên dîktator û terorîst dînin bîra mirov. Bi çi şêweyî be dixwazin civaka Kurdî ji hev bixin û dijmantiyekê di yek malê de navbera bira û bav de biafrînin. Ev e du rojin ajansên bi ser PKK û PYD ve dibêjin ku malbatên leşkerên roj yên li Rojavayê Kurdistanê dimînin bang li kurê xwe dikin ku dev ji pêşmergetiyê berdin bi buhaneyek ku şerê bira kujiyê çê nebe. Lê di rastiyê de herdem PKK bûye destpêşxer ji şerê bira kujiyê re. Ji bilî dîroka reş û tariya berê bi tenê îsal de PKK çendîn car êrişî hêzên pêşmerge li Herêma Kurdistanê kirine. Bi dihan pêşmerge şehîd û birîndar jî kirine. Herdem hêzên pêşmerge di xalên xwe de ne û baravaniyê dikin. Lê PKK êrîşkerin û rewşê têk didin û tevliheviyê dikin. û helwêsta Serok Mesûd Barzanî ku şerê birakujiyê qedexe kiriye îstîqlal dikin û li gorî berjewendiya xwe bikartînin. Li ser vê mijarê nivîskar bû bê eser ku xelkê Bakurê Kurdistanê ye dema beşdariya xwe di bultena Arkê de got ku PKK û ragihandina wê li ser bingeha derew û xapandinê hatiye damizrandin. Damizrandina xwe di salê heftê heta ji îro li ser esas û temelê derew hatiye avkirin avrandin. Bi wan derewê xwe bi wan medya ku destê mixaberat an jî îstihbarat an jî mîta Tirka de yê li ser PKK bela dikin da û xelxê ji rastiyê dûr bixin. Demek xelk rastiyê bizanibe wê demê derewê PKK eşkere dibe PKK nemakan derewar xelkê bike. Her wiha dazanîn ku vegera pêşmergeyên leşkerê roj derewên PKK dê diyar bibin. Lewma dijatiya hêzên pêşmergeyên leşkerê roj dikin û naxwazin vegerin Rojavayê Kurdistanê. Kiryar û biryarê PKK yên bi destê peyvekil Rojavayê Kurdistanê dikin ev ê zelal bibe. Xelkê pê vehesin. Demek xelk bi derew kiryar wanî qirê esyan vê demê xelkê wan bi xwe protesto bikin. Xelkê wan bi xwe bicirîmînin. Ji ber wê tirisa wan ew e ku nehêlin pêşmerge roj werin welatê xwe beraviyana îsanê xwe bikin. Ji alî xwe ve Menal Hezko şûrovekarê siyasî dazanîn ku ev kiryarên gevxwarin li malbatên hêzên pêşmergeyên leşkerê roj nedorin jê rêxistineke nekurdî derkevin û herdem kar ji bo tunekirina Kurdan û destgeftiyên wê kirine. Her wiha çêkirina dîmenan û geftana malbatên pêşmerge bi tenê PKK bi erkê xwe radibe. دەستوەردان ئەم گەهت بێژن تێرۆر ئەم گەهت بێژن دەستێ لەگەڵ دژمن ئەم هەمی دووری ڕاستیە ڕاستی ئەوە پەکەکێ بخوا دژمنێ ملەتێ کوردە پەکەکێ تشتێکی کوردایەتی تێدە تونەیە ji ber wê jî kêj dema got pekekê ava bû heta weke îro dema got li dîroka wê dimeyzênê Türk û Ereb û Farisa weke rejîm nikarîbûn ala rengî biguherin nikarîbûn navê pêşmerga biguherin nikarîbûn Strûda Ayraqî biguherin pekekê hat ji va dest pêkir خوست اوا بگهری دیروکا گله کرد جبوی خاطر گله کرد وکنه توک جنتوی وی دور بکی ایرو روش دما گوه هریشه دکشنه سر پیش مرگا دبیرو باوریم ده کاری خوی فرمید که کاری خوی گو وک ارک لسر پیشتا پکه Menal Hezko diyar jî kir ku hêzên pêşmergeyên leşkerê roj di nava xaka Kurdistanê de ne û tu carî destêwerdan di karobarên din de nekirine. PKK jî bi tenê dixwazin xıyanetê û terora xwe di rêya ragihandina xwe re di serê Kurdperwer û welatparêzan re derxîne. Pêşmergê got destwerdan di tu cihada nekirina zêdeyî berevanî di ber xaka Kurdistanê de kirine îro roj PKK hatiye xıyaneta xwe terora xwe ew ê rastiya xwe rastiya got dijminê gelê Kurd de dîriya ragihandina xwe ve ragihandina got ji salê heftê heta weke îro nerawîstaya hemî jî di rêya şer û pûçkirina netewê Kurd de ye PKK hîç karekî xwe bi Kurdiyê tune divê em vê rastiyê ji gelê xwe re zelal û diyar be.
جدرین آرکی تکز دکن کو لگند دیرونا قلنگا و گندین کو مالباتن هزین پشمرگین لشکر روش تید راستی گفان هاتنه ایدی او مالبات بونه وکو رهینه به دست کریارو ترورا پککه و نچار بونه لسر رگاندن پیدی و پککه درکفن و گوتنین بدل پککه ببیجن و جوان را پارفه بکن. لیدراسیه ده بدلو جان و بباوریه که مزن به ریبازا بارزانی و به ناو پیشمرگه گورین خواه تفلی هزین پیشمرگه لشکر روش کرنه و البنده وگرا وانن دا کو بروانیه دبر خاکا کردستانی ده بکن. بله تماشاوان برید لسر و مجاری رادوستن لسر نچار کرنا پیادی و پگکیج مالبات پیشمرگین لشکر روش کو نوچین دور جراستی یانجی نراستیان بیجن لسر پیشمرگین لشکر روش بلازوی بابتی لگل میوانی خواه بریز عبداللطیف موسى اکادمی ناسی کرد گوتو بیج بکم نهایت بلی بولتنید ببریز عبداللطیف هفده ما تباش بیج برچه پیادی پگکی مالبات پیشمرگین لشکر روش نچار دکن کو نراستیان بیجن. دەستپێکی داخوازامش خدای مەزن و دلوڤانە کوبەر ڕەحمەتا خۆ بێخێ چ کەسێک کوژانێ خۆخستی قوربان بۆ خزمەتا کورد و کوردستانی و هەروەها سپاسیە هەموو کارکەر و کارمەندی ئارکا ڕۆژئاوای کوردستانی دکم یاک و ئەو تمیل گەل خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستانی بخۆشی و نەخۆشیەوە و ئەسپاسیاوە دکم وەکیش هەر کەسی رە دیارە ئەف کەسێک و ڕەوشا ڕۆژئاوای کوردستانی بە تایبەتی و ڕەوشا سووری بگشتی شۆپینن اف روشا السوري رود دي اف كريزا سوريش حمي صالح وحتنها كريز لسر سي استا بهوري سر استا سربازي امد بينن كو حتنها كشتن و شر و درف بدري بردوامه هيش عليه كي نكاريبو كو نكاريبو كو السرب كبير السر استا سياسيان بين ايرو مخابن اخفاق كسياسي هاج مجتمعين دولتي حمي كونغري اساتانا و جنيف ايرو نكاريبو كو روشا سوري چاره سر بكن هر وها سر استا مروفاتيشي امد بينن ايرو كو پنابري و ظروف نخوش بردوامن سبارت به پرسیارا جنابتا اماجه کری افکریاری کو ایرو پارتیا کارکری کردستانی و ریوبریا خسر و قصدی یک ایرو سرپرشتیا مظلوم عبد ایرو کودکن گفال المالباتی پیشمرگی روش دکن افتشت کریاری کی گلکی شاشه ناکوی بن خدمتا ملت کردی دا ناکوی بن خدمتا یک ریزیا مالا کردی دا اف روش آوای کردستانی یکو گلک ظروف هستیارا درباس دبی کو ایرو چاوی خلکی حمو چاوی کوملگهانه توی چاوی امریکا چاوی روسیا ایرو حمول خلکی روش آوای خوازن خلکی روش آوای کردستان ببن یک ایرو پیوستا ج پارتیا کارکری کردستانی و جبریز مظلوم عبدی کو ایرو واکریار شاش راوستینی افکریار ناکبنت خدمتا خلکی روش آوای کردستانی دا بريز عبد اللطيف شخوا برسيارك سركها يعني ارمانجا بيدي بكاكي جوي سياستي تشي تخوازبك هي تشي ارمانجا كي بيك بينا برز ايرو وكي مش جنابي ترى انها اماجا بيكر ايرو كوملغانا دولتي حمو شابي الخكي روش اباي كردستانيا ايرو تخازي روش اباي كردستاني ببنيك ايرو تيواتي ايرو تيارك هيا الروش اباي كردستاني ناخوازي كو اب مفاوضات كردي سر بكفن ایرو تیارک هیات خوازه همه تشتی کو روش آوای کردستان پیش و بیچاره سریه کشافی مناطی را دینی ات خوازن ببن سری و کریارا بکن ایرو وقتی هم بحثا و کریاری سری مالباتی رشکی روش وام ایرو اجوار بیش ما تخوازن درفتی بده من بسی 4 دقیقه اشترا تشتکی شروفا کنم هم تخوازنش تماشاوان را هموها بدن دیار کو افتش مگی روش آوا کینا افش مگی روش آوای کردستانی حمو خلکی حمو کره وی ولاتینا حمو خلکی روش آوای کردستانی نام حمو هویه سوری وارنا حمو خلکی روش آوای کردستانی نا ایروش حقی وایا جگور حمو مواثیقی دولی کو بگن روش آوای کردستانی مواثیقی مول المتحده بجن لكل شعب الحق في تقرير المصير ايرو اوجي البيويستا ايرو پیدی و پاکاکی ایرو و بگن روش آوای کردستانی کو مل بملي براي خوي شرباني فكيكو يريشيل سروج اباي كردستاني بسكنين افتشتاكو ايرو تيكرن براستي سفكايتيا بارمانجا بكشمرجي لشكري روج سفكايتيا بخونا بكشمرجي لشكري روج يكو ايرو شري داعش تشكاندن افتشمرجي روج براستي جهه شهنازيه
كو إيرو لسر ربازة كنا ربازة مالا مصطفى نمر كو إيرو مرجعية وجناب سروق برزانية الجريم مشروعين توجيه كردي لهر شهر بارشة كردستاني يعني إيرو بلاش بيرا منه جناب سروق برزاني وقتی کو ایرو سال 2014 وقتی پیشمرگشیان نکوبانی وقت ارککی نتوی وقت دفاع خلق روش آوای کردستانی کردن وقتی شیخ احمدی برزانی سال 1925 وقتی پیشمرگشیان دب مهنا شیخ سعیدی پیران و از اخفنا تبرم يعني ابن جارا يكي بيدي امبيجن بفيرنجي تعامل ديك اللي قال بيشمرجين لشكري روج وان بمرتزق بنافكرنا قفان مالباتين بيشمرجين لشكري روج دخون يعني إن تشتكينو إن جارا يكي ليه في جاري اب سياسة قرطية بر دريا فيديو يانرا مالباتين بيشمرجين لشكري روج نشار دكن كو نراستيان بيجن وانا شارد كن كو لسر بيشمرجين لشكر روج بقى خبن ودفجة بيشمرجتية بردن يعني جبرتش قوتنن لقوري خزمتا خوا دريا فان فيديو هاتارا بلاف دكن ما مستلا بعدي ساس تكسيش بنابتي بريز دكم كو اف كريارتين كر ايرو كريارنا شاشن ناكمنا بن خزمتا خلكي روش اباي كردستاني دا بيشمرجي روج وكي عالم حموه ديارتي ونازي عقيدك وعقيدك نتويه عقيدة كردية بيشمرجي روش إيرو باعتراف أمريكا إيرو قوتك الملي بيشمرجي كردستاني أم سباسيا جناب سروق مسعود برزاني كن أم جوكا أكاديميكي سياسي إيرو أم بيجن وقت جناب سروق يولد عما فا بيشمرجا دكي بيشمرجي كردستاني خو إثبات كرنا مل السيستم برافانيا كردستاني مل قال بيشمرجي مي باشور كو يكم جار تي داعش كان كو إيرو شري جهاري حموي شري ارهابي حموي كرن جديد جهاني بجبروا له يقول قال لك كسب وانا خوش يورو بيشمرجي روج نافي وادر كيف يورو بيشمرجي روج يورو تشافي خلكي لوا بيشمرجي روج كي بيجي بلا شو بيجي بس بيشمرجي روج مرتزقنا بيشمرجي روج يورو قوتك معتدله يكمين قوات منطقيه ذا دستي هناك تشري ارهابي ده بل بالعكس بيشمرجي روج يورو دفاع الخلكي كردستاني كرنا بيشمرجي روج وقتي دفاع السنوري السحيله وربيعه كرن والشنقاري كرن نتشتن داعش هري لسخ كيروش اباي كردستاني تراستيه كيف الشير بريز عبد اللطيف وكي من اشترى قوتي ديسا استكستكم كو اف تشتي كوتينا كرن ايرو خزمتا يكريزيا مالا كردي ناي كرن كشمرجي روش ابا كشمرجك السر عقيده كي مظن بيرو باوري مال مصطفى برزانينا افت خوازن ايرو پشمرگی روش آوا براستی نقطه کرش بکنا دیروکا وعده خوازنش خلکی ربنا دیار کرن انه تشتكني بنا في پشمرگی روش آوا پشتی حمود تهدید الپشمرگی روش آوا کرن پشتی گوتر مرتزقانا پشتی گوتر پشمرگی دولارنا پشتی ماكينه اعلامي فشل اني بالعكس پشمرگی روش آوا هر وريا ورولا و بهتر الناف خلکی مشابو پشمرگی روش آوا روج بروج بسرپرشتی جناب سروق مسعود برزاني و ایرو وکی مومکی هر شهر پارچه کردستانه پشمرگی روش ایرو پروژه جناب سروق مسعود برزانیا بن خدمتا ویدیا هر جاره که امریکی بکی کو اف پشمرگی هر دفاع کی باشه کردستان بکی پشمرگی روش حاضر کو هر بکی بله زور سپاس جبو میوان مبرز عبد اللطیف تشتكي جنابتها هكذا درفتي بدي من تدريجي ايرو جبهدي وجبريز مظلوم عبدتي خستني يكو ايرو السر وثيقه يكريزيا كردي حوار الكردي مذكري في فيستجيكو ايرو مسؤولياتي خرابي وايرو محاوله بكي انجاح الحوار الكردي ولكن جبر براستي ملطيم يروج افاي كردستان ايرو روش قالك تيكشوا ايرو سياسه ماليه روش افاي كردستان تي خستن كو خبكنا يك رئيس كوفا مفاوضات ببنا سري واستفاده رعايه مباشر يا جناب سروق مسعود برزاني يمكن يكو هرتم خدمته هر چهار پارچه کردستان کی وکی واجبه کی خوینه توی و اسپاسیا جناب وجدكم بله زور سپاس جبو میوان مبرز عبد اللطيف موسى اكاديمي ناسيو كردي روت میوان ما بو زور سپاس لسر اخفتر انت جه دسپیکا سالا خوندنه یانو و تا ابا چندین هیونو کشیا ماموستین دبستان دناوا کامپان ده نهاتی چاره سرکرین هینجی ماموستین روشاوای کردستانی کاری خوراوستان دنه و ناچن دبستانان ابا چند هیون ماموستین روشاوای کردستانی
ین دنوا دبستان کامپین پنابرین روجاوای کردستان کاری ماموسته دکن کاری خواراوستان دنه و ناچن دبستان جبر نورگرتنا موچین خو جه دسپیکا سال خوندن یانو و حتی ها خوندکارن روجاوای کردستان دنوا کامپان ده به خوندنن و دبستان هاتن گرتن دوی درباره دول سر دخواز ماموسته روجاوای کردستان شان دک جنون راتی هرم کردستان یعنی کسی لگل یکیتی ماموسته روجاوای کردستان لدهو که بجماره یک ماموسته جویان تیده ماموستهان بحث استنگیو کشین کوتین پیشیوان و دخوازا دیتنا چاره سریع که جرو شاخور کربون جالی خواه انا کسی سوز دابو کو پزگری کاوان زوترین دم ده واره چاره سر کرن. بله تماشاوان بريز للسيرفي بابت جيراد وستنها ميفانا كمين استوديو هاي بريز علي شيخو سروكي لقي هوليري كيتيان بسكارين كردستان سوريا داك وزبي بابت القلبي قوتو بيش بكم زانياريين زيدتر دبي درباري دا بدما بقيراتنا تتكم بريز علي اسبيت مخوزن تشمر بيجا كيشايا ماموستين روجاواي كردستانين كو دبستانين كامبان دا كاري ماموستي دكن چي كيشاوان چي اساس با تو با کانال آرک و اف مجارهان گرینگ بالا وکشاند راستی کشه یا مزن چیه الجمع مستیه ما چل کامپان به چنجیل شاری هولیره به یا شاری دهوکه به کشه وان کو گلک سوز هات ندانینش دست بیکا سالا خواندن دا حتان روژا ایرو آنها نیوی ام ببیجن فصل یکی ورزه یکم بداوی بو حتی ها او سوز نهات نه بچی آنین ماموسته ما به هیوی مانه اف به هیویا هیچ دین که پروبلما کی مزن لجم وانا جی چی به لجم خلق ما چی به اکو زاروک خدارنا مکتب اکو نهات نه قبول کرن انجام و سوز ویرنگی دا يعني برهنا ورقتنا موچيان كاري خواسة كناندنن نما ديشن دبستانان بله يعني قال لك طلاب مجي نهات ند تومار كرن لفها مكت تبانا جبر قال لك او هنا بروبلم هنا يك جوانا يا هاني هري مازنكو موچه حتى نهات نو ورقتن ولسر صوزان مانه خلق مجي آنها جالي كيف السوز تهندان بريز؟ جالي بوزارة پرورد دادت اب سوزانات تين ايرو سبام وچو براستی يعني ام دبيجن ساعتا هريما كردستان خوش به و اما ام ناخازن ام باركي مستر لسر مليوانات هلگر لنا يعني اما چاره سریا ما ام دخازن جهريما كردستانش وزارة پرورده کو فشارک السر یو اني بکن جبر او بر پرسه منج بو في مساله چاره سر بکن د زوترین دم دا ام بحوجي چاره سریا کی لزگین جبو و مکتب خو طلاب ما گشکی لمال خواندن تننا او مکتبش کنها داری خو بکرنجی طلاب دارن و درسان ناستین لمال ودگرن حتی هات استفاده ندی نجوا مکتبان يعني بشكل كي درست مكتبي آنها دوا آستا و كبرت تيدا دمشيان نمانه ام بهيفينه يعني تشتكي لازقين هبه يعني تبايا دبستان هاتنا قرتن هناك كان هاتنا قرتن دنافا كامبان ده هناك هنا هاتنا قرتن لفا بهيفيا براستي سينورة كي البيشوانا داتيني از هناك مكتب ناستكم يعني وك نمونا مكتبة كوباني حتى انها دوام دكنو جمارة كما زنجيج خطابي ميل الويدرينا لي افيات چاره سري چه ناكش بو يعني 40,000 طالبي مهل فاد بيستاني بين جو 8 بيستاني مهنه زور بيوان هاتنا راوستاندن افجي دبي چاره سري كي لازگين به چیکرش بو واما مستیان شبرکو مسئله سوزان تشتکی امن کارن پیک وینن براستی ویش فروه و مکتب نبنه يعني هون قل مستیان رونشتنه بريز علي ام پیوندی بشکل کی دائم دکن لسر انترنت بگروپ خوی مستیان راش بشاخی خوی دهوک راب ایوه داره را ام روزانه سبي حتى ايوارن پیوندی دگل وانا دکنو ام ناخازن دفجه
کاری خبر دن و ام دخوازن سبر بکن لید آلی دن داجی ام دخوازن چاره سریع کی لزگین چی ببیش بوه پروبلما کو ایرو هاتیه چی کرن براستی از جار کردن دبیجم واقع طابی ما ایرو المار رو نشتنه به خواندن ماله باش يعني دما کو هون جوان ماموسيان رد بيجن ينكو راوستان دن كاري ماموستي د نواد بستان عنده او چت بيجن دما كون دخواز جوان دكن كو جارا كدن وگرن سركار و دبستان ورم بكرن و ام بيجن خوندكارو كو تبيجي گلكي زيان گهشتيا و گوتنا وان چی او چت بيجن رجدن لسر هلوستاخو گوتنا وان يعني براني وانا دبي ام نكارن جبر يعني نجارا يكي سوز ددن بو بیتری 20 جاران سوز داینن او سوزا چی بجین نابیج بر وی آوایی هنک بلکی آن هم دوام دکن لی وقت دوام دکن تدرسان زاروک بی درس فد کرن براستی یعنی اوی هانی شکلی او مکتبه و شکلی جی فکری ام تسوده جی ور ناگرن لی جار کردن از دوباره کن راستی اوک لجناک چی بو و دیگر 5 وزارت حریم کو بیتر به مجاره دهات نگریدان کو دمکنیزیک دا چاره سر بکن لی اما لسر يعني حتى هان هادي چاره سر کرن تزانید مسئله دولت گلکی وقت دبی داره لجان چه دبن و چونو هاتن چه دبی دراست چه دبن وقت کی گلکی دبی داره حتی نی اف کارا به سری ببه و هی سال خواندن جی به سری ببه ام سودیشی ورد افچت ام بیجن ماموسین روجاوای کردستانی موچین خوار نگرتن کاری به دست بکاد سال داور نگرتن و هنک ای برجی هنه یعنی از وقت ماموسته سال 2020 من 3 مهور نگرتن و هی یعنی چون اونا بس ای نه جی ور نگرتنه و مثلا سوز جی جاره که دیانسیان ماموسته ما به هیوی بونه و راستی ام دوم دخوازن هیویان دل وان دا بچینن جبو کو بردوام بکن لی والا او جینه چارن وانج زارو که خواهنه او ناجی بیکارن مامستان کانی کاری که دنجی او جی سدن وان هنه کو آما دخوازی ما جار کردن از بیجم ام فشاره که وزارت بالكاركي لازقين دقال يو اني بكي في شارك سر يو اني بكي بلكي شارع سريكي بو مكتبي ما مستوى باش يعني يتشو اركل سر انا كسيج بركو بيش چند روجان ماموسين روجاوي كردستاني دهو كدمينن داخواز جا نوراتي هرما كردستاني انا كسي كربون كو سردانا وان بكن داكو ام بيجن دلو خوا كن كشين خوا بدن دیار کردن اصلا گیم کوتیم پیشیا وانج با ورگرتنا موچیان انا کسیج سوز دابو کو هولا کی رابج بو دیتنا چاره سریک یعنی نها دوی وقتی ده جبو کو بهتر تحدا لزاروکانه یکرن لخوندکاران پیوسته چوره کرن بله هول تینک کرن یعنی عالی انکسی دا هول هنش عالی ما مستیان داش عالی یکتی ما مستیان دا تینک کرن بس دائما وقتی لپیشیا ما جمره دبیجن سبر بکن سوزکی دنما و اینه و دوی مهدا واد 3 مهدر باسبون حتی ها ما مستب بهوینه اف چاره سریع لازمه کنگی ها با هتا کرن بری کو مکتب دست پی بکن یعنی او مکتب وقتی سال 21 تمام بود دست پی که ویس سال دنیو برا و عطله دا اف پروژه باتا تمام کرن و چاره سریع جیرا با هتا دین آنها هاتن راوستاندن یعنی نما امن زانن چی بکن بله بهینا کو زودرین دم ده اف کشای ما مستن وره چاره سر کرن و چاره کدن وگارن سر کارن خو و دبستان ورن بکرن گله کی سپاس کم بریز علی شیخو سروک لقی هولری کیتیان بسکارن کردستان سوریه رتمه بانی مبول سروی مجاری د چارچوبه بردامی هفدیترین رخصنا دهو که یا پدکسی شان دکج رخصتنی به سروکاتی حاجی کالو اندام کمیته ناوندی پدکسی و برپرسی رخصنا هولیری یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و هجمارک ج اندام انجمن هرمی پدکسی سردانا برگاه لق 14 ی پدکی کرج آلیه علی خلیل برپرسی شاخی 14 ی پدکی هاتن پیشوازی کرن دجوین دکالو بحثا داوین پیشاتو پیشوچونین لروجاوای کردستان جوی سیاسی و گفن لمالبات پیشمرگین لشکر روج جالی پککی و تین خوارن فشار نسر پدک سیکر جالی خوابجی بپرس شاخی 14 پدک علی خلیل بحث رولا سروک برزانی دنیزیگونا پارتین کردی لسوریه کرد.
بله تماشاوان برز و کم دیگه جن داوی نوچین خواه برید داوی هاتن جارا کدن زی سر نوچین بیراد پینا پکک مالباتن پشمرگین روزنه 4 دکن کنا راستیان بیجن نونرین انجمن اجتماعی کرد لی سوریه دناوا هف پیمانیه ده جوینک به نونرین وزارت دربیا ترکیه را لداخست گروپین چکدار دبن پیکرین خود بردوامن هری داوی دولاتین کرد رواندن بالوز برای امریکا لی سوریه دبیجه دمان ها ده تو پلانت نینه جبوی وکشانا هیزن امریکی جی سوریه بله تماشاوان برز بالیکاریاتی مارکه گشتان و چند جوره ها ده پیشکش کرن تابوتن کدن بمینن خیر و خوشی دار شابن